Alright, thank you very much. Asante sana nonto wa gutudura na kurumirira akiremetha Nteto Meru TV ogita na mbere gushionera mwanya okolelwa of course guthingatira kiri mitandao ya kinande Facebook twe live, YouTube tuko live at Meru TV Kenya. Unbeto akabu mudharimi rerini nirio gita tukaithira tukimuramura magatheti tutegere ripoti ira shei orito ndigorone yetu ya Kenya likana na ndine rungurwa miaka ile tudire tugitonya kire ngurumanio ya gisiasa nkidano nene ya 2027 ya siasa na aria atongereba upinzani no baitete na mbere igokudoranga ikutho na kurega kunganirwo kwao ni bura IBC igwitithia na mbere mitaratara ya kithurano bakiolotera kithurano kinini mbere North na Malava na aria kwa kujiri mpangaratano kuringana nabo yeigie urugamiri bwa kithurano kinini bakiuria mogaruku jabata jaithire jakithika inya igamba rikotine rigi mantu yaigie presidential election akorigana na argument ya Justin Muturi wari Anthony General irombare yawe kirikoti ni ati kura cia orais ikaithira igitalirwa Bomas of Kenya and the final results ishithire igitumirwa kiri constituency level kana kiri ishikombunge iyo kaithira the final tally ya ishikombunge na bionde beringanira the 290 about of them na ndi kaithira niyo mpumi rasmi ya kithurano kia orais retoni ritho ni mantu ya rekotine tugeta na mbere ko dingatira na magamba of course ya kirumirira IEBC retoni ritho kona ni atia siasa isi ya one term two term ikaithira igita na mbere orire bamwe ba siasa baithirite nya bagikinyeria kiraba kuga ni magaruku yaigie uchumi ario Didinyoro ori mubunge wa Kiaro indi twambiririe na yau ya ABC of course yari ngatheti ya Daily Nation karatazi gatutandatu niyo komurika mantu ya rwangiro ithuno na mianka IEBC indi twambiririe from page 1 page 1 iretegera ojara kwithirite ndi kwa makunyulo mbere twita break nda kwa makunyulo yeigie nayo ni rwangirwa kithomo rotongeretwe ni Julius Migoso Gamba anaria augite mbere ya ntuke thigonko December mbere ya tariki 25 nirio aritwa bakaithira bakiamukira ina bakaithira baitite nayo ni konie senior schools anaria grade 9 the Pioneer Court by the of course bakubwithia KJC kana Kenya Junior Secondary Examination Assessment ni baithirite ba Education Assessment ni baithirite ba kithiria na thirikari yuite ntumeri yeigie KJC irethira iri Alhamis ya kiumia ki niyo tariki 11 kiumia ki niyo ashari tukethira tukimenya mantu yeigie assessment ira aritwa ba grade 9 the Pioneer Court baithirite bakithithia na nande by December mbe mwana ithira akiria thigonko ya 25 akaithira akimenya ni senior school iriko akaithira agita ninge ni career pathway iriko akaithira agikinyira ikabalabala kariko akaithira agikinyira yeigie kithomo muno inya atalamu bagikinyiria mwana akwithira agita rotere rwa STEM ninge social sciences na baba ingi bakionania doubt yeigie mantu ya sports nonto bwa facilities kiri shukuru cia muingi ria kuniritho we muciari no ithera ukithiungira masukuru no na akithia bai na swimming pool kana ari no na akithira bari na inya pitch njega kana football pitch njega na kadhalika kana era liking of mwana kethira na kwenda sports moshiari no akaithira agitegera namna buni kuringana of course na ataalamu baigie kithomo so tariki 11 Alhamis irio kwethira kurina mpumi cia KJC kana Kenya Junior Secondary Education Assessment alafu by 25 moshiari akaithira kimenya ni wapi ni yepi
kendanwe aidra kibangania boni kuringana na thirikari iwite onto mpumi kaidra ikitumirwo mapema ni kenda aciari baithira bakibangania nontolikana ana baba senior secondary bakaithira bagita chukuru senior secondary senior schools senior secondary senior schools tariki 12 mweri jwa January 2026 niria aritoba ba mutaratara ya CBE pioneer cohort ya grade 9 ide bakaithira bayetonya grade 10 tariki 12 mweri jwa January mwaka tuitite 2026 so ni muciari akaithira akibangania mantone jau na kwithira ake advice mwana accordingly ninge akiuria atalamu which is what and what is which. All right, karukaratasi ka mbere ke Daily Nation niko ka utegaira mantu ya kithomo. Of course kithomo kiri kia bata bamwe bawa ni rubungoro bange bakawa ne tugiria kuyeka mugongo na gutigira mugongo ni jukuthara kana royo ni rukuthara kana kunauka kiri akari kumanara egembe tari naru of course iri tariki kenda reto ni ritho kona ni tia mpumi wikethira igita na mbere ciege KJC karatasi gatwire tutegere na ni mantu yigi artificial intelligence niyo ni mitandao yukinande mitandao ya kisasa lekana kuri na athomi bakumenya mantu ya ChatGPT ibakumenya mantu ya Meta Gemini na dark web na mantu ja mitandao ya kinande indi karatasi ka twele na gatuthatu gagitegira yegi mantu jaja otumiri bo mitandao kinande muno ndegoroshia ke Afrika ningibura mitandao inya igwita na mbere gutumika bobu ni akora ainyangia ili alimu baraba gwithi na mbere irenya wikwa ni human trafficking kana wendia bwa anto na burane kiutati na mawatho kana kiutati na human rights na wendia bwa irongo kana organ trafficking ukorabo bugita na mbere kiri dark web kiri mitandao ya kinande withone chini ya maji nabo mabisa bokaria bagita na mbere guciumia guciatira gutigira ni bagukandana na orubu thokubu uibu na wagindoni bugita na mbere kiri mitandao ya kinande likana kwiria aciari bairithirite ingwetike ni mwambirio mwaka juu baithirite bakireta mbuto nene nonto bwa mutandao jwa TikTok nithirite kana TikTok kuringana na majenzi ba Alex na ba Genzi ba kiuga ate ni abata kiribo bare majenzi ende aciari na bakiwa kwina hatari iko hatari ntuko inka iko rais William Ruto akiwa na aciari tumenyere ana betu ni miario na ugambi bwa rais William Ruto yegi umenyeri bwana na kubebokania na woru buraburi mitandone ya kinande likana of course last year ni mitandao ya kinande irina bata na irina ugwati of course ugwati mushari na bati kwithira gitage karona mwana ka mwawantu antu indinya mitandao ya kinande of course irina bata nonto nikukurukira mitandao ya kinande inyathomi bakumenya mantu ya bata makumenya mantu ya kithomo ekubata ya kiri kithomo na inya nigo kirukira mitandao ya kinande inya mbombithi bawita na mbere kwaraniria na gutangamana na bangi likanenya kiri gukiria mboto yegie mpakarato ya kiuchumi kira mantu ya protest ya Gen Z batumire muno mitandao ya kinande gokinyeria mogaroroku ndegorone karatasi gatuna niko kagwita na mbere korokera kiri nteto ciege kithomo kia CBE na borea thirikari ithirite kibangania mantu ja senior schools grade 10 and so forth nonto bwa aritoba 1.1 million grade 9 baraba gadera bagita grade 10 nyuma ya kubithia KJC na of course mpumi laboratory kia kugweta ni Alhamis ya tariki 11 ni auke na ruwa iri Tuesday tariki kenda. Alright, and of course mbere ya thigonko mwana kethira kimenya ni senior school ire kwa gwita and of course mushari akethira kithingatira ni career pathways and so on and so forth kuibangania nonto tariki 12 January 2026 karatasi ka tutandatu
Of course, mbere tutagaragaza tandatu likana mantoka petition itwariri mantoka petition itwariri mantoka petition nyume thirikari kwithira igita petition by around 10,000 na ndi batumiritie kwithira bakiongela by 2,000 bakaita ngiri 10 bakawana ndi tukongera ngiri 2 mathematics is not mathing no ntonande ikethira imete 22,000 ya kinya 12,000 alafu thirikari nyuma ya shari na atongeria ba mashukuru kuga yare bobo toneka thirikari niwete nande tukongela na ngiri ile nyuma ya kuita ngiri 10 we aya niwe ngoka ithira kiringa ethabu -10 plus 2 equals alright karatasi ga page 5 niyo ingotegera page 5 iritegera mantu yeige nayo ni ugendi na mantu yeige mitino barabarene muno igiteneri ya mambura jadi gongo to gekungwira mantu ya birthday ya Yesu Kristo ni kuthirite kukiongeleka nande mitino barabarene na kuringana na NTSA ni boritie agendi kananya mandereva ba bodaboda ninge ngari cia matatu kwithira bari ritho kwithira bari kira na kimonimoni vigilant barabarene kenda kwepuka mitino barabarene kwithira bakimenyera safety of the passengers ni nyabongo kwithira bakimenyera ritho rikimuriko muno igiteneri ria mambura ja Thigongo kuringana na riboti ira ithirite kimurikwa nkiruki ya ngirijere magana jana ni barabatete otorobwa nontobwa manto ja metino barabarene kwa hivyo namba hiyo tinjega buru tinjega kabisa na bawi pedestrian yake na motorcyclist kana baraba itaita na maguru na baraba boda ngirijere na magana jana na riboti ingi gitegera baraba kwite kuma January tariki 1 mwaka December turi nontubwa mitino ya barabara ni nkiroki ya ngirinya magana jana ja 50 na banana namba hiyo tinjega kabisa ito atana baba dene ya mwadhani tukuburomba tu vigilant barabarene na ngari shetu igitenere muno ria mambura ja Thigongo tokenere Thigongo injega twinde kwa pamoja karatasi ga tutandatu niko kugwerete kaimurika mantu ya IEBC likana mukarigiti wa commission ya IEBC Erastus Ethekon Edung na direte agita na mbere kuthetera IEBC akiuga sisi tuko tayari nitwitete na mbere gutegera mitaratara ya urungamiri bwa kithurano na tugatigira ni kithurano kya weru kya uma kya witikika na gya kukubalika ni kila mtu kila mwanasiasa atakubalia matokeo ya kithurano kya 2027 orera atongeria ba upinzani badirete bakiude shuria birito yeye manto ya IEBC lakini commission ya IEBC itongeretwe ne Erastus Ethekon Edung bariuga sisi tuko tayari mambo kabambe tuita na mbere kwithiranira nonto bwa ngurumanio eu iraritwe ya gisiasa ngurumanio ni iraritwe ya gisiasa 2027 njoroni shoshi ya chamania kienine urakira atajua vile atafanya lakini itakuwa wende kanore we musiasa lazima wethira uitonye ngurumanio neu na wakira unajuanga vile watu hufanya haya ungatira Gen Z ni boba ethirite bari na mugambo juu karatasi ka mugwanja kaitegera manto yeige wamba bombesha shemuinge likana ripoti ya controller of budget Daktari Margaret Nyakango ninge ripoti ya auditor general uri moringi madhabu kana murashi madhabu yake thirikari nwe Nancy Gathungu ni baithirite ba kimeneria muno tumiri bobo bombesha shemuinge ni baithirite bakikuduranga ikudho winyangia bwa mbesha shemuinge gokirokira nkukumuo
wo na baraba itwa nyatwa otongeria bakithira bagi ikuthira akanyamu kuma kire nchuku ya muinge bagi nkumienjara kuma kire kabo kya muinge na bagishendera ya manene at the expense of taxpayers wenyange bombesha shia muinge EACC ni baithirite bagita na mbere kuruta riboti na bakimurika asiasa na tongere baraba ithirite bakiruma ganto kana baikuthira ganto indi kuma kaumo tutaigwa baba ingi baraba gwetawa bakiyukia iretawa accountability bagiyukia iretawa accountability kana baithira bakiyukirwa atua tuka kwa ki ngania kwithira kiwatikana na mantu ya graft likana ruarua governor wa Kiambu Kimani Wamatangi na ithirite arena scandal ya over 13 million Kenya shillings indi bando ari utongeriene so rieto niritho kwithira tukionanitia EACC itongeretwe ni Bishop David Ogide bakaithira bagitithia na mbere mitaratara ya gutigira nayo mbeca cia muigitio goti ite kunyagwa na kuinyangwa ni baraba ya nafasi ya utongeria tutegere karatasi gato na mbere tutaita kiri editorial cartoon tudire tugitegera ni yepi yarekere editorial cartoon niko ngotegera indi mbere tukinyau katutegere mantu ya United States of America na thirikari ya Kenya kwanza ya Rais William Samoei Ruto ruarua Rais Ruto narari America narako Donald Trump na ni barariririe mantu yaigie ngwataniro na urumo ba ndegoro cia East Africa irio DRC na ndegoro ya Rwanda DRC ya Felix Tshisekedi na Rwanda ya Paul Kagame na mukojeri wa mantuja na ario Rais William Samoei Ruto indi kebata kire batu tore a Kenya ni deal era sainiro katika Kenya na USA ya Donald Trump igi 2 billion Kenya shillings mbese ira nacio shitengeri manto yeye kurwa na merimo ndegorone gotetheria rwangi rwa ogima kwithira roke imarisha manto ya gutungatira akenya kurwa na merimo ndegorone ni rwangi rutongeretwe ni one and only Aden Duale retoni ritho likana ni rwangi ruthirite of course rukujirwa ni mathina nkutho kuma intense kwithira barina migomo wita nurses barina migomo wita mandaktari bethira barina migomo wita kiri mantu yegisha kwithira irina ikenda kuringwo murashi ni rwangi ama rubatu kwithira rukibanganwa na kwithira rukitwika rwakiguni ninge kuguna akenya bwega burakubatiri gwetwika mirimo ni kurwanio burakubatiri ndwa ya kuthiria murimo ndegorone ni kwithira ikimatuna nande 2 billion retoni ritho kona nitikaithira igitumika no kulika na gitarira COVID-19 mbesha ira ciero shire grant kana ciotetheria ndegoro ya Kenya kurwa na murimo ya COVID-19 miaka ira ya 2020 21 no ikakua ribotira yatundikite kuma kiri nyomba cietu cia nteto yeige COVID-19 millionaires anto bakiria na kunywa ushuru bwa mwashie na mbeca cia muingi ikiura so 2 billion reto itho turi andikiba nteto gutigira mambo ni kabambe na mambo iko sawa. All right, tukethia tukikumenyithia namna gani tutegere page ni page gani hii page 14 of course niyo ina editorial cartoon yantuke narua ninkona Mama Samia Suluhu Hassan karirite ruriga rwa wero wathani ndegore ya Tanzania and then ninkona bwana Rais William Samoei Ruto agwete ira itawa ni telephone na barina is partner wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni na iba kuringira Samia Suluhu thimo what would Jumuiya do nayo ni manto jakumurikwa yegie kethurano kira kiari ndegoro ya Tanzania kiri uguthuri bwa president wa ndegoro ya Tanzania na araba baingi batere uturo bwao bareo akenya John Ogutu likana uri mwarimo na bangi baithira bakiwato mateka
na kwa watu mutai kana iraitawa abduction kana forced disappearance ya bamwe ba maraya wa TZ Tanzania ira of course ya Samia Suluhu na biure biri tobikiurua ni atongeria inya na ikundi bia kudetera kioto kia omto na nande ritho rekimurika atongeria ba East Africa. What are they saying? What are they doing? Yeye mpangaratano ya utongeria kwa twekaraia onto thirikari ithiranio yukaria raia nondu ngui ya thirikari ni gutigira ni ukaria maisha ya raia ni gutigira ni ku ease environment ya business kiri raia ni ukaria into bia raia indi thirikari cia East Africa nisho ciithirite na mbere abductions, forced disappearance kunyamarua kwa baranabo bakwithira bakirungama giutati na mirangamo ya kithirikari. Buni bugo kari ngatheti ya Daily Nation tuko ya narua iri Jumanne tariki kenda mweri jwa Disemba na nkitegera na rama jenzi bagugwirirwa muno jeigi mishetho indi today mosala atithira andamana na kikosi cha Liverpool nontubwa kurwa na Inter Milan manto yeigi UEFA Champions League nonto bwa kurema kwelewanwa na Ancelotti ore manager wa klabu ke kana kocha kama kocha of course retoni ridho kona itakuwa namna gani. Onbeto akabu mudharimi ngoshogeria nkatho nontuba gweta na mbere kurumirira Ameru TV nontuba ku tugitwika nyomba ya nteto iri na igweta kathetune ka Ameru kuma kiriwe na kimoni. Thank you very much. Inkwendere rukiriru rwega geta kuraya nontu nande tukethira tukiorokera kiruru ari rwa bata egie mbeo mbithi na nafasi ya mbeo mbithi kirimantu egie siasa na nite mbeo mbithi baibanganitie nontu bwa ngurumanio nkideno ya siasa 2027 ningi ni magaru kujari ko bakwithira bakenda na mtazamo yo egie utongeria county ya Meru na ome ya county ya Meru ndegorone ya Kenya na of course inya ndegoru cia Africa. How are they conducting themselves nontu marandu ya thirikari cia Africa ikwethira ikiruma marandu iguru ya marandu na baira maraya ba Africa ni mawirani yake raia ba ake Africa bakwithira bakewa. How are we faring as a people in Kenya, in Africa na inya katatunegeto ka Meru rwariru ni ruite nyuma ya ndekete kuraine betekeria nkunde gikombe keroe tokethira tugicokera inkwendere rukiriru rwega ntamiso ntakule.